Sen kimsin? Birinciden salamas mı? Men Begaydın kurbusu olum. Atım Ayka. Таха, мен атым. Очень приятно. Мне тоже. Бема. Ушундай сонун подружкаң бар экен. Неге айтпадың ба? Ооба, бар. Анда чайыңды даярда. Азыр. Чоо чай ичели. Макул, азыр. Макул, азыр. Аз сен менен 100 грамм ичем. Таанышканыңыз үчүн. Анда сен үчүн 100 граммдан алып берели. Ay. Келчи бери. Ne olatas? Ay.